ni ye fa wo no sa wasa na afa oto ase na akote asi wo nanti no na ya na wo de ne ye wo ya etwetwe etutu ebi aka wato dem wadro no e wo 21st clinic na sanso no se enka ncho se mo amowo South Africa no ene wade won to na dru ho nti no ya na magye aba na motimi e de book appointment na watimi aba behwe mo nyame somafo ya wono ne kofare ba ne kendifo ya woda asomdwe ntontom som na no wonum de dwumedie bi e ba behye so a ya de mu nkyeremu nyina e be ma mo OCP Ghana Limited nso e de won fertilizers no e so ye chi ene anopei e wo kase ni mo ebre sefatem won wo ho nsem esi ase na busia ye de be ma mo na yenko na yenwura ensem ni mu ankasa ne kan ye ho e wo Facebook no so Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV ye kwa yanim na ye wura ensem ni mu a Democracy Hub ye kwa bi ya wonum twese ekabima menka bi no mu de ato wan bemu na ese ade biara ebebo won man no yetima chie ho ese democracy ne ete ho chema ne de enya ade a wonum bema kwan na wose amamra so ayetintim wo mem ha se no no e wo se mpanyimfo hwe na edi dwumenti no mo de ba wonum behwe na wonum akam na nseyada eno de asem koma prosifo so pese wo ye demonstration na wo man mu na nya ba bia Jubilee Park ani mu ho na ena won pese sa demonstration mo de hihye so ho na esanse ebeti wo man asomdwe ho eti menche no prosifo so de kodan high court se wo maka bia nkofo ne so mo mtiase esanse bia ya won pese mo ye demonstration no enya ade a ebeboa so pese mo ye de a ombedi o machi ba bi pese mo ye no wonum bema wonum ho kwampane apane nuane ampa court no so gitumu ehun se prosifo asem na wo mo kan di mu na wonum de sa asem ikoto ye democracy hub fo nanim no wonum so tiase na ba bi be ye no won besesa no na enrada na demonstration no ekoso wo mo ye wo madwen so be na somdwe kwan so abusua ekwa wi akire no na chese wo de wani kire mu e wo 37 runabout ye no won krampumpuni mantemu a ene APP ni NDC fo maka de ahodo ya chese abato mu e be boa wonum amankunim dia yo mo dia no wo madwiri ni nyina de agufom a wonum asai no. Because my grandchildren will drink this in 2 years' time if I don't put a stop to Galamsey. It has to end. It has to end now or never. I don't want my grandchildren to drink this. I want clean water today, not tomorrow, not 2 years. So today, it has gone on for too long. It has to end. Galamsey, no more. They are doing what? They are doing what? We are the ones here. Where's the government? Government should come and tell us what he's doing. And then when we understand and we see the action, then we will know what is what. No action, we will not go home. We will be here 3 days. Galamsey water. My son brought it for me. You want to test it? No, you can have it. Really? You want to test it? Fellow Ghanaian himself went and brought me. He's my son. He brought me my own sample to use today. Go and ask him. He went. Ebusiana chese democracy hub for no one nom so demonstration ya wade hihye so ne nyina ne se stop Galamsey now. Na se Galamsey ne aka ho ama yensu ne nyina yete team pampa no ena wonum kasa de tie na so nte no okohyehyehye ne ma eno nyina akofa ensem de aben na de wonum ye achie no na ye wramo ewo MPP ene NDC ene na se isi no koye balloting de ma amanyokuo aka ndifo ahodo se wonum hwe sebe ya obeba be yi wo mu numbers ahodo a ene ballot papers ne so no we ne bedi kan we beto so mienu we beto so miensa sa de akofom na eno mu no na ebeto odwa se ye Rua Evans ni makowo no ene ye panyin kwankyerefo ya wo MPP amanyoko ni mu a wa bato ho nsem nyina da edo na bemu wono ene kwagina mu eyima amanyoko no na okwawie na ese wanya baako wo ho on edi kan wo ballot sheet ne so na we na kire empower bi ni na social media ne mframa mu ba ya chese omu hu sase Ewura Kofia Palu so me ha amanyoko no de ono so di animu no aso okoyi aba no one day na ye number 1 na wobie mo hu se number 1 na Ewura ni makoye time wo ye fast eno ne ne swap ye so mu din sisaye na SNPP nya baako no we Ewura ni mako aba abonten a kyerese ho obe ayeye de amoka ne nyina nya saa ene tie mu nkyeremu ya wode ma yen eni
direct opposite the New Patriotic Party. I sat Mr. McMahon, Mr. Kofi Akpaloo, presidential candidate for a political party, loved New Patriotic Party, our presidential candidate, so much that when he had balloted for his position, he will swap. I don't know where this is coming from, and we must not at any point entertain such idea or thought in our discourse. Not at all. Nothing out of that sort happened. I think we must throw this issue into the marine. The EC spelled out to us the mode of conduct of the whole exercise, spelled out the rules of the game. At a point, our colleagues NDC decided to examine the balls that the numbers were going to be placed into. And so, Dr. Maneboama, Director, IT and Elections, the General Secretary, Honorable Fifi Kweti, took time to examine all the 9 balls in the big vat when they were done, and they did this examination based on the nature, the form, the character, and the weight of that small ball. When they were done, APC Dr. Yariga did same, LPG Mr. Kofi Akpaloo did same, and others also observed the ball. EC, before all the political party representatives, inserted the balls into the ballot papers into the balls, put them in a vase, and said that the picking of the ballot was going to be in 2 phases. The first phase will be to know when you ballot to be on the ballot paper, and the order of inviting parties or representatives to pick on their principal was order of filing. You are aware that the EC opened nomination between 9th and 13th after New Patriotic Party filing. Ebusia ni wakasa ye Yura Evans ni makono no ene director edema eye MPP amanyoko no eba election ho ensem ho a na kyese Yura Kofi Akpaloo no anya first ya wo se wo de kwa akwasisa no kora nka wo mpene wo kyerese empawa na ne nam social media ne ade ni nyina no wonim ba bia efre ene enkofo kro ya wonom te akira wotimi yes ane man ba no de wonom anye nsese bia abusia ballot ensem ho ano wo hwe NDC abanyoko na wonom ekoto so enwotwe ewo ho na no ena agofo ka se na prekon watwe amakwa akohye die ne so mo dikan no abrewa bia na so bia na ni so enhye dan na ho bisa no wo kwa na kwam kura de na wanhwe ade odikan na no beto na se de omutoto so ewani mu kakra no ena obetintim de ama omunti anhwe enkoye emfama NDC amanyoko no eno ena wode wani kyerem obuam abato mpese so omna hye bedwane wonimonyafo Kofi Adamsa wo kyerɛ sɛ wo mo de position mo kwada en 8 number 8 wono wonom enije ho pa. There are processes that this Electoral Commission, especially this one, have told us stories that have turned out not to be correct and not to be approved and not backed by any sign. For example, when we were going to conduct the limited registration in 2023, the first one before just the recent one, they told us, first, they were pushing through Parliament a CI that suggested that, Ghanaians who qualify to register all have Ghana cards, and that they were going to push through a CI that says only Ghanaians with a Ghana card could register. Finally, when we went for that limited voter registration exercise, over 65% of persons who turned up to register happened not to possess Ghana card. So the Electoral Commission, per the constitutional provision that says they must expand access to persons to register, we're trying to limit this access by sponsoring such a CI when there was no such evidence suggesting. Recently, we went again for this limited registration. Again, a very huge percentage of Ghanaians who turn up to register actually didn't have Ghana card. So the Electoral Commission, not having all these, could not be sitting in the comfort of their rooms to be making laws that would have stopped persons. Now you decide, first and foremost, you indicated per your timelines that after the registration, you provide the provisional voter register to political parties. The NDC, as usual of us, presented our hard drive. Yura Kofi Adams no ene ebuem abato mpese so na hyebedwane ene ekotie no na ye kwayanim suame akwan eyade aban no de ama contract na rango contractor for no ena wode ama wonum eyi kwan no sebe ya ka anase ahye ahodo no emmon peso dodo na ene wo kwa baabi kura so amekura ye mpese ye bebei ene makro kwan abo apiso ente no wonum yi won kwafo se wonyina gina entente noa sebe ye ne wo betimi ahwe na traffic no wo matimi managing nkakra ma we abesena ko we begina ha na we nso akokakra na eno enantie ya yensa ka aba beto yenkase apono so na kire se
chese rango dwuma ni bi ya won panyimfo ni bi eyi ni se won hwe se be ya traffic yentimi mmon peso dodo na na betimi akon kakran no obi a wofre do ho se oyesra ni wakwa brim na ma chese wapire plan nyina ne sa na nkyeremu ya yenya ya ne chese sredi ya ye kana asemi wona so ye sredi o ise ye se wa ha yi ka bi ene wode kwanti oduru ho no na nipa na wono so ka contractor fo no wona se o a se ya tum ntini gina ho kakransa so je ni se wonte ase ena chese ne kokko gidigidi ene so wo kwa baabi a wo de yi soja ID card ne hu se bia se because ka na otim no bibia nche se bia ye soja ni anase se de honam sitie ne se akwa ne se hefa ne ha ene se wa bo ne papa prepare na enya asem keto yen kwhwe apa wa ne entie mu nsem ne bimra ye wa ha na ede ye stores e wo kwan wo ntibeti me store na mu se rango ni no wo ye na dwuma wode omo waya ne bi ede asakwan mu nti se o ko wanim kwan na se kwan o ko se bia o ko so na se bia emu da ho ba bia o ko pim na betimi akode ya na wa ma o kwan na o ko se ba bia o ko na ba bia omo ye adwuma so de ya obusa odi kan be busa o ma wo ko nti wa na hu se taxi bi ba nti odu na che se ahoma no ya de ahoma na sa ho no sa nti ye wa hu ya na se guy na so ahoma no wate ahoma no na obi ada na guy wo ye na adwuma na bre wo ye sa to see o kono so busa na den ne adenti hu ya na se wasi wona ka manam se osowa yes na we dey na for na guy ni ya no sa hu so wa bono abona hwa marango ni sisi na hwe akwan ni mu na helmet ehye ni tina eyi ahwe ho na marango ni so tam ne chele ehye no so etubo guy no tie ye nipa begu no so obi a waya na dwuma aba wo se kwan ni mu na wo ntimi nkwa da na wo bono sa ti wo ye hu ya na se guy na yi ne haidi e de chele so ni nipa ban a wo ye no sa wo ye nipa ban a wo ye dem de badwuma na me ye nti frage ni bi so apake wo ha no mo nyina ka che guy no sa de a wo ye ne nye no wa to hye guy no so abobono se ne nya asem dua ye ni pe pata ne ade wo ya na se wo de atena kan mo no wo de ni ahwe de other side no otu kan na omoko na rango ni no eye so wo ye ko no friend ya da workers no mo so no post office no nyina bai to mo no ba na je se guy no eko njo mo ko na am se o mo no so tie baby direction na wo de na ni hwe no na mo ko chesi no ho no mo na omo e de guy ne bai njo mo do bai ni pa de ne ade ne hu se the workers na wo no nyina bai no mo mo ka bai na o metam ni shi mo na mo do me ne hwe so am no mo ko abusiana chese munchemu no ena yeji ye no sa wo yesre ni krampo na woni tumi sa wo don sabe keka wo bi a wo directed traffic na gina wa kakra wo yesre ni enso bloody what asrafo ni bi wo ho na o ma fa asem chenchine atwan adan ya onim nipa me ye nyina ye nipa wai ti ya monto mwa serango ni kafra wate megidi ye se so ami aprose fo no miwura kwamanda ya wo ho Mr. Yeboa ne na pamfo no behwa ama emra no atimi adidwuma na nsan sojafo ni bi atamra de ahye wo nom sempa abusia ye kwa ye nim na answer na no American for 21st clinic the sciatica expert emfama se wo ye obi a oto mesro entini ye fa usisi achi ho no esa oto a kwa ase wo no oto twetwon obo ho no to fatimi ye ne yasa wo mia ho na ye ne ye ntina ho eye sciatica yade ne ba banka kranka obi won so ane de ne ye ni siremu entini ne fa osiremu akosi wanantu na atiasi wonantini ho obi dantene mpaboa wuro wantese ne mpaboa wuro je so be ga say maami ana papa o mpaboa na wuro ansa no wasan na chi obi wakura pa wada no wo sore a na ya asem nanti ya hutimi ye ne densi atika yade no no wanhwe ye bebubu e de agu ho ntinefo ne kiremu e wo 15 branches here at 21st clinic ye bie e wo mema fa na nyina ne kɔ e kwaje ayaresa ene ayahwe ebusia yade bie free wuti so kopem bora no eye ulcer eye diabetes hypertension ana said de ben e na e ha wo ye sebra ye ma no eye 0540311311 0540311311
311 massage papa bi ko enfidie kukudam ewo ho saa so ne ye laboratory test ahodo ne nyina bi nso wonti no ba wo no ho da biara da wo de kwa ho san ene ahoden ene besore ede akofie ye de ani kire mu ewo Europe ne ye dru mu ewo South Africa nti no wo Swaziland wo Zimbabwe na se Johannesburg fa be ya me de etu dwen wada Roma na efre ene doctors ni mu ki appointment en safo ahodo suku ahodo ena afei mu amoye nnwuma abusia ni ankrankra ni nyina 0244 915 116 0244 115 abacho 915 bacho mo fa sa banin to so ma me why 0244 915 116 and 0244915116 na chese bibia timi akoye ede amount nyame somafo ya waye kofarba ne kendifo ede ma asomdwe ntontom som no wonom ede dwumadie bi eba be hyehyɛ so ni nyina no eye bondage out of bondage program yeso mpohwe bia won bia no wo ba be free mo ede apie nyankopɔn enam ne somafo so ebeyiwu ede free mponchre bia wo mo say ya waresem say ya de anasa kwantro abrabom nsem misraw fa wani kire mu nyame eya adomu a free third ekosi 8th of October nim na efo ni kire mu e culture center na nyame somafo ni wanim se be ya bibia no ebetimi akoye out of bondage work no wade be hyehyɛ so on the 5th of October ntino fa wo hye ma Brepo Junction na wo be hye ase no akowie mu ewo eye culture center eya no wagye ma bibia ni a wo penkyeremu a na watimi afre 0543 466 275 0543 466 275 OCP Ghana Limited dead one fertilizer papa no abedwa maso na no kuafo monje bi na monte no baye no ewa bribra so na sika so etimi abambotom wadaroma agrochemical shop biem no won sabeke bi e de afri wa na so be frɛ May 0555 909437 and 0555 909433 na mpanyimfo agye so enchemu bia no wode ebema wo Sompa TV Sunie Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 ye kwaye name ewo ensem foforo mu na afama so eye kro baako ye no so ewo eye omega na mu hase no abusia ye kase ya tememfo ya wonfunuma ehya asase ne so ye nyame ya adom watimi ebu onketem de wani akyem wa ma foforo so no wonum aba ba ye adom ne nyina no eye nwumasua se be ya ebetimi afa ne ntampa ede efra eno ti afama so SDA primary B ya na ewo ho no eya ade anane ma nheda enkoye ema adesua ho nsem no so ntoto ye nti no wonum aba ba ye dan ne foforo asatam ede ama empanyefo wa bra na wonum epadwumedie ho ntoma no magya isuku ne mode ahye empanyefo no ensa no ena eye panyi bia wono so ye frɛ no Yewra Alex Anoche dodo na frɛ no Great Alex wono eka eye diaspora fo no ya wonum afama so no so wogina mu ekasa ye ede nsem sei atudwa se ye kase ye ni tu aban so enya de a ye bisu akoye no because office to office we was caprana the process aban the so scamber da ho before say when you mra was let's down with dream just to buy enti ye gitu ya ho sie be no possible ya ntwen wo dia ne ye na nso a ya san kopla for so ne akosere na nipa na adofo bi a omo bi no omo so abeboa enti ye ntwen say aban meboa ye wie na say aban e de kuhia ne nyama ebre no ye be de nyame so anfa ama e betu afra bi ne wabusa na senti a sa dwumadi ba so ade say e chance kakre na eni community center Ebusia Yewra Alex ensem no achi no Madam Naomi ono ene headmistress ya suku ya wo manya de fefe wotua no wono so ekasa sei e de kire ene meni ajipa ebi se ni o ha okese e wo ha nti ene se mi huwe ya mi je nko a na ansana die mu ne yewu na ha okese mu pa so de bo hanam say ya apuro no na apuro any dem na efem wo etutu emfuturo
nkwa ne besko mu fi omonta de basa eto de bo yempo ye fi mu abasa ye betra de no Abusia Madam Naomi asemi echi na edumensan ye otoso mienu afama so hene wono so de kakra eja kwan se se na medication botaya ye di si ye so ni telephone assembly me ano ona go asari se ye si community center ayama ekro na amphibia so ni e be se istabian e ko maya 40 ya boy e si community center ayama ekro na no pasam ne se afi afọ the body e si ye so se e school dan a wo afmaso a na sa wo hwa se le mu ebi mo tutu na ayetan ne se le nkoi tin futu esua de na ahomti se ti yenia Abusia ye fancy asenum ne yenkwa okensie mu ensemo na ye ramo ewo first Capital Plus Premier League ni mo match week 3 and na ye ramo eno other games ni bi Etoja Vision FC wonom eni Legon Cities and na ede ebo eni na ekwowie eche na abusia na chese ye friend is saying be masafo kantanka 1-1 no and na ekopie mo ewo ho medase papa ye dwumedie no ekoso ni eje kreku the second sports complex na NSA na eniema ebesi akwo Gold Stars ene eye Basak na ebeshia Holy Stars for no Kaira United and so ene eye Accra Lions ebetinemo ewo Nashari Girls Sports Center ho de aboani Adriana FC ene eye Nations FC for no enso de beshia mo ewo Nana Ajima Bedu the first park ho one some no Krobia Kumasi Asante Kotokometema so no Lincoln Stadium on ne young apostle for no and na ede boy ni University of Ghana Stadium so House of Folk never sit down till the bones are rotten and ne Bechem United and na ede beshiemo ewo ho nyame ya domo a na ejuada 23 September no Dreams FC and House of Lions there no ebetodwa 3 p.m. sanso na media man so ene samates de no so ebetimi abaso no de omatimi postpone de ewo ho na eda no eba ya de betomonim so atreman ene brekum Chelsea de no so no sanso na wonom postpone de sa games no so afeyenko English Premier League ni mo na yenhwe sania enema esi etie ewo ho enada West Ham for ene Chelsea ehia yekowi ache Chelsea the Blues yetimi tontena no besam yeza editia wonuma ntimi ansimu adabraka Aston Villa Eshe 3 etia ye wosa wonum etimu bako ewo ho Fulham 3 Newcastle and so enya 1 goal ewo ho Leicester City 1 Everton 1 Liverpool 3 Bournemouth 0 Southampton 1 and Ipswich so etse 1 ewo ho Tottenham Hotspur and so etra eye Brentford kamiesa ema wonum etimu bako Crystal Palace esne Man U ena ehia ye ekowie mu etipenko eso obi antimi amfa atena Antonio Yonkumu a ne nyina so emu ensem enono nyame eya adoma enne Brighton and Hove Albion and Nottingham Forest there no ebetimi atodwa 1 p.m. 3:30 p.m. so no Manchester City ni Arsenal there no ebetimi abaso abusia na chese sane ne matie e wa kansie mo ensem no e na yede amamo no yemfa seda e ma ye Rasante eboa Benedict wo yesamufo panyin ni stu ye was Sompa 93.1 kase dem Kumase Sompa 90.7 kase dem Nkranza ene ekwenya kwa blo no ma ochami ni mo na napoku ene edom no so siemo so mo e was Sompa 98.9 ye no so e was sunyane yada mo ase be ma azuka be ma safo kantan kan dani medamu nyina mo ase sa so na kobeje sesempre mo so na daroma e na wo hwe ensem tie bi e was Sompa TV no e so medi do hene ire mame ekua yeboa esia mabronya ye be sori konwa so amadwumedie nkaye na to so ansa na no my for happy birthday emma eye Gwendolyn Aduchum wa owusu wiafe
You are 3 years today way everyone kasa papa ye Rakofi Usu Afe marketing manager ya was Success FM also do papa nyamepa and I was ready ama nyame ma onyeche ya hoden mpomdi wom no fanyansa ene adwe mutie ya emudonso ensa enfempio. So happy birthday to you. Magam hair care Magam hair care o pese wo siesie wuti ho na eho tie wani monyam ne sipi na esita na wa ho ofenso so timi pie dia na Magam hair care wono ena Sompa TV Sompa FM asenom unse anim aye hyen TV ne so na daroma ena wo siesie yanim ede ema yen maami magi ene eye wawoda siwo ede Magam hair care nyakopon koso enhraw erade ma onyeche ya hoden ene apomden ewom oma enepa emuso wabrabom enfama wakoma so ade bia wabo ho pa ya chebia na erade mfa sada we say so ensesa enema mfama no ma wakoma so ade no emremo. We love you a lot, we appreciate you a lot mom nyakopon enhraw pi. Happy birthday to you mama gebusia sofo atena se ye bema no kwan na odi nyame asem a ede eche nufu so ne ewo no etimi ato aso ama